minuman ke sebagian aroma sagenteng ambu cek bong sombong cek je merajaan toh genteng de arkena muku Allah searke ku selakona make be coba lang celeng munteng kana sae ibadana genah itulah yang terbaik muku Allah make genteng mun pak roti maning malam malam masuk ke bulan suci Ramadan Al-Quranul Karim ayo SCN ateh berpikiran gulaban sampean kalaban Al-Quran alhamdulillah Al-Quran bukan hanya bermanfaat ke kasih Odi bahkan Al-Quran mau dibacakan khusus sakin korin siapun sete paling manti Al-Quranul Karim alhamdulillah satajana pocih pangalem eka agungin Gusti Allah matur sakalangkong ya Allah ajunan 11 ajunan seniser ajunan ngempok abdina sataja sataretanan ajunan arako sampai ten kula sataretanan bisa tapangki majelis pangajian manter raja kencerna manter raja barokana rumsiah cek kabeterna doa aki ben benga sepo taretan pele tetangkeh muslimin muslimat terimalah kiriman kami di sana alhamdulillah cek kabeter berapapun luangah Pak Dul Mukmin cek kabeter benih karo alam tunyah bade patugas tokang bade Pak Kereman makin nang alam kopur bade teh samangken panikah malaikat tepat entar ka kopur nerum siap entar deh Pak muntah percaya kan mangkat sampean setiap beda kereman dari alam dunya dek ke alam barzah pasti ada malaikat yang datang menyampaikannya ke sana tinggal nyongop ka rumsiah ya ahlal qabril gharib ahli kopur saya mencel jauh dari lepelah bengatuah bentan taretanna ahli kopur sebi katibi jauh di lepelah nah bentatang kena ambu jaklah sang ketempai ambu jaklah tanpa jangkem pai ambu jaklah sosa pai jaka mancal rumsia boden apa malaikat engkau datang denak beninang nanang engkau ngiba paketan alhamdulillah ahluka ahdau ilaika hadhil hadiyah keluarga ban kapi ban pala tatanggana semak jauh bahkan tak tanggung merabu para guru para masyayikh untuk bersama munajat apernyonan ke Gusti Allah satu aja lalampan bagus selam pagi mulai beri 2 malam nasakle sampai samangken panikah eniatin kaangkui dadi kereman becek de ka almarhum rumsiah alhamdulillah ya keluargan benarem kerem kok dena ya fakbalha terimalah ini hadiah untukmu wahai saudaraku etare mabendum sia tingla etare mama pah aobe kabeder fayufsahu lahu fi qabri pas epa jemper epa leber epa lake kofurna mayit tak usah cengunceng bego tak usah urunan landuen leke tibi otomatis leber tibi leber kofuren mun kadunge kapecre sapa manteng nama tama ngabes kaberekeun di mamata duke arwah dindeng seorang ngabes ka temur keun di mamata duke arwah dindeng seorang kadaja kalau da ieu dari leber dari leke tak cukup leber leke wa yunawwaru lahu fi kopurna pernah tera abrenongan lebih indah lebih pernah etem heungbeun istana manapun di alam dunia alhamdulillah inilah yang dikatakan kuburan raudhatun min riyadil jannah wallahi taretan mayit si andi kuburan pernah ngak panikah make sampian pah ngoku ngakapi kang pi abeli ka alam dunya tak kiran dek merteng mun palo sampian iajek tuli mangkat edina pernah kuah alhamdulillah makana kengain pong-pong ki pada beres pong-pong ki pada sehat
Uring pani kamu lamate teretan nasib cuman satu di antara dua. Tidak ada alternatif yang ketiga bagi siapapun. Sebedeh cuman antara pecreh bencala celaka. Kanjeng Nabi adabu idza mata ahadukum maksakam ma di antara beun mulamate urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal asyi nang eko pureun tade pole sepat dengakin bi Allah ki laku lemalem dukale saare tempat pamolekna epat dengaki ingkana min ahlil jannah mun mayit pacet siapa ki kangkui dadi esena swarga maka saya padengakin swargana ki laku lemalem swarga padengakin tak usah depak ka swarga eko pureun bae pernana seneng luar biasa arapa karena swarga sudah ditampakkan sebagai tempat dia kembali. Alhamdulillah. In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah mun pacet mayit disiapkan oleh Allah untuk menjadi esena swarga famin ahlil jannah tak usah ada pak swargana kene kuburan bayi sudah seperti di surga. Betapa berbahagianya. Alhamdulillah. Pada teroka swarga panagena odi cek lengka tolengan. Allahumma salli ala Muhammad. Wa in kana min ahlin nar mun pacet mayit siapa ki kaangkui dadi esena neraka naudzubillahi min dzalik famin ahlin nar tak usah depak ka neraka kuburan bae wah sosa palang calaka letompang tendi mak tidak ubahnya sudah seperti di neraka naudzubil makanah toreh teretan odi guleben sampian SCN kalaban ka fokusan je SCN kalaban ka kendegan ben kasombongan odik ni kata parlo lempo make koros pada odik ni kata parlo soki make miskin pada odik ni kata parlo beres make kering pada sepenting beni lempo korosa beni soki miskin nah beni apang kata pengkota sepenting cung becean lakona. Paham? Makanya pengumuman ke sebagian aroma sagenteng ambu cek bong sombong cek je merajaan toh genteng de arkena muku Allah se arke pekuselakona make be coba lang celeng munteng kana sae ibadana genna itulah yang terbaik muku Allah make genteng mun pah pakro titi maling malolo. Pengumuman bagian bu ibu nih bini ambu ceklah ut belautan pai bupolan datin aliyap dua emak duma keratin kolek koning kolek pote munta abejeng yap siap setonua paham timilanah toreh pecek naremana sampean bu ibu make beriin laki lang celeng campur koros korengan lato kuin jeria saya penting kalau cek becek tengkanah kan seken ibadana bagian kayak laki pak bapak tak usah ada gendek tak usah bong sombong bagian dini bini ratin kolen pote koning muntah bejeng dak parlona sambin juga karaoke sing ngaji teh koning pote celeng kolek karaoke sing ngaji yang penting kan rasanya bung tade iya dia make pote ben koning mun kacep make celeng mun angak tade iya kalau Allahumma salli ala Muhammad dabun Gusti Allah dalam Al-Qur'anul Karim allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Lah tak bisa dihindari teretan, tak bisa buruh. Pakun beli saya mati beli saya odi. Penikanlah ke pramole lambe. Tahu saya sampai mangkin sampean ngocak takut saya mati ya. Corona, takut kepadu corona. Apa? Ring mati tak usah detek corona mulai lambe saya mati dek sak belia sakalir ya.
Kallurah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dia beluakum. Odik ben mateh diciptakan oleh Allah sebagai ujian bagi kita bersama. Ayyukum ahsanu amala. Sekema di antara beun kapi saya paling becek paling bagus lakonah. Nikah saya kapar. Katibon apa carana sabaja gulban sampian? Andi lako saya becek, andi amal-amal saleh. Kuncinya hanya satu, saudaraku. Atena paberes, atena pabagus, atena pabecek. Siapapun dia, apa boleh nak poton pujuk, makin nak poton yang deabun yang pungkalatan mun atena becek. Insyaallah makin lakona becek teh. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka na toreh pong-pong beri kesempatan muntero andi amal separat ke Allah toreh berangkatlah dari hati yang baik. Mun ateh capok penyakit celobu heuih, capok penyakit cerek, capok penyakit reerian, capok penyakit dekah, penyakit sarakah, penyakit delim, penyakit tengki celobu heuih. Make de remamun penyakit panika ki iyobu. Na'udzubillahi min dalik. Tidak akan pernah guleban sampean masuk ke surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Mun ki bade kakendekeun kesombongan, apalagi sampai delim ka urang. Jangan pernah berharap kangku bisa masuk ke surga. Paham? Kana lecek lenggekeun we teh tia urang. Mun bade saya tak terima sakit ateh, mu temu luar, ya siapin memang. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Deur macara namun tero andi ate fokus tampeuy. Obati. Tombo ati iku limo perkarani sawijini maca Quran angen-angen sak maknani kapindoni salat wengi salat wangi deple maring pangerani ping tikoni weteng ira sedulur kulino no ingkang luwih biasa ake kempal lenggah maring ngulama tetimbun saya ceramah coba dek coba sekali hari saya maturah ngocol coba iya wadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na wa bil batinil khala wa qiyamul lailin wa tadarru fi sahar wa mujalasatu salihinal fudala mun tero andi ate se becek tero andi ate se fokus makle tak capok penyakit dan sebereng kalir saya bisa menghambat guleben sampean kangkui ka swarga ayo betampein beng sebeng tak usah minta tolong kata tangkena makle tak katawan si andi ate penyakit dalam cara nambahi situng tambahin dekatkan diri guleben sampean kalaben Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Cobalah bisar bi Quran sebedetas jendela ruah. Cek lah capok bangsa tahun penting dek ring panyapasakan. Ya Allah na'udzubillahi min dalik. Nang akhir-akhir zaman samangken taretan banyak manusia ngaku Islam cuman lakona lecek jauh dari Islam.
Banyak orang ngaku iman ternyata orang panikah cek jauh dari Al-Quran. Napa boleh emaro mana orang cek kerlangker karena kena lempuk seedep ke Quran. Mun watuan lada sekali. Bahkan lebih prihatin lagi, Al-Quran sudah jarang kita lihat dan kita dengar lantunan Al-Quran masjid-masjid. Maka beda saya ngaji kaset loh teh. Beni orang. Ongkuan. Duh minta totodus ngakoh. Ongkuan ternyata. Bila kan milana zaman samangken panika banyak reng reerian, banyak reng tak hidup, banyak reng tak beres, banyak reng atus pelutus. Saya pikir cuman esena tabu, saya pikir cuman urusan dunia, saya pikir dalam sandi Roma bangunan tinggi tingkat, dia pikir dalam sandi mobil. Mi posang himeng, apa sebab? Karena Athena lah pada tak beres kapi. Ya Allah, ting mikir sampian odik nang Bujur Timur nang tempat kanja, kendorong ngak karuah boy karomi pernah. Sabab lima pikirna, araja ngalia katampur lorong raja wa. Aduh, cak saya pada enak kok innalillah, jadi emma dekir ya. Campur banci topik waki bangaleleng wa lebat reng perengnya diseroh nyepul nang ampender. Ya Allah, Arya atau bob keng samar. Ating dah pakai kanjen ni kak Pak Imam menalangker panang di lauk mak. Ya Allah, bulan ni karo masa hidup kabar. Jangan lebih tongku di naria. Jangan kiai poposang. Allahumma sholli ala Muhammad. Muntero andi ate becek ate bagus tare dikatkan guleban sampean kalaban Al-Quran tina kita sampai hatam bila kudu malam mula masuk ke bulan suci Ramadan Al-Quranul Karim. Ayo SCN ate ben pikiran guleban sampean kalaban Al-Quran. Alhamdulillah, Al-Quran bukan hanya bermanfaat dek kasih odi, bahkan Al-Quran mau dibacakan khususakin korin siapun sete paling mantina manti Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Makanah taretan gulanya ona ka Pak Dul Mukmin sa keluargaan kapi mun sampean pacet niser ka rumsi ya. Saya ngajak kop coba kapikeun samangken sebuare. Terusakin benarena se pertama doa akin ke Allah mak legend manti doana. Ayo sambil macakin Quran taka Fatihah telo kalih Yasin sekalian terserah sampian mau kulhu sekalian duka de telo kalih terserah pas mator ke Allah. Ya Allah terima akin bacaan kulhu telo kalih kenceuna pada Pak akin kana foto dan kula nya marumsi terima akin ka bagusna ya Allah sapora akin salah bentusan Al-Fatihah. Masa kerode ia tak tahu taking lebengka gallu iya benih karo Pak Mukmin sebadaya ada andri ya boleh cek pada tak keluar di betor pada di ma aja tada umur Allah marah-marah cek lupa salah tak ngaholen salah kadang-kadang tak rutinnya dekai marah doa nabai tina tahu sangang kui cak Arab bisa karo mua ngak sampian ngang kui cak Arab duduk emak tamu nang kok benih kia selang kerma ke ngocak cak Arab parcaja mengkaro mua ngak rian iki pah kroma cetrok jalan Allahumma pah cengeng nyalah lama coba Fatihah mari telo kalih pah matur maturah ya Allah terima akin bacaan Fatihah setelo kalih ganjarna ya Allah nyona tolong pada Pak Akin dek kembadan kula senya mapanikah jujuk dan kula nya mapanikah sapora akin ya Allah tuhusan terima aki ka bagusna abdina poton menteri titi poto barokah Al-Fatihah tina makita selamatan sebuare korban arena rutin golem poreng kopur teh ada teh sebuare pah ngucak kataretan ale dua aking kok ke Malaysia ale mun ngibabese 20 juta 200 juta engkau ngehol nama aja mangkat ke Malaysia tangkap melolon ban polis di masa gelem anja takar lompo ma aja na teh saya paling argeh nomor tong iamba benteng kopur du'ana ayyad'u lahum gulawan sampan siaudi dharma carana benare mun disaban bekto saya istiqomah doa ki bangatuah benak potoh tantretan beule alhamdulillah ya pahamalaki ting hadir ka pangajian da iya ria iyongku
engkau abid tak tahu mana adu angki emak bimbu iya engkau abid tak adu angki embah ben juju entek yang malaki na cebun kiai apa je tahu sangku cak Arab napa lek yang tak duga maca Fatihah telo kali ya kulhu telo kali tak apa-apa selawat telo kali istighfar telo kali la ilaha illallah telo kali pahmator ke Allah ya Allah setuju saya baca abdina terima kasih sampurna ya Allah kencerna pada Pak Akin ke anoh mumpalo lah kabele kapi terima kasih ke bagusna sabar Akin salah bentusan Al-Fatihah sampai tak kira korangi kencer Nabi Allah alhamdulillah dah iya carana teh beni pah tek dentian 40 hari tek dentian 100 hari tek dentian naon pertama naon kedua ajri ya karo urusan aja ngunceng teh muntah kelar ngunceng tina maca yasin tibi hari erian mayuh lada pak ke sebuah hari nataretan na todus ke cudaja wak cudaja ngoncereng 500 mumpah dina ngonceng 200 sabe di metang muah iya mau nandi muntandi yo tangahina nek nyari panas depakan kaupuren tina tak usah sangang tengang berek temur okor sesuai dengan kemampuan mampu ngunceng ring kalema cek katodus cek kamaloh sepenting gula sampian ampun bacelep kering kopur majember maseneng kering kopur alhamdulillah